Ne, moraš kacigu. Ne, obavezno moraš kacigu. Gledaj, ostala ti jedna igra u našem Pugiću. A nećemo nažalost voziti motor, a vozit ćemo avion. To sam i htio. To si htio? Da. Nevjerojatno. 800 bodova za super nagradu, a manje od 800 bodova možeš osvojiti naravno i ovu vrijednu nagradu, Marko moj. Oca simpatičnog Huga i njegovu djecu možeš imati u vlastitom domu. Postani dio Hugove obitelji. Igraj se s Hugom, Hugomirom i Hugoslavom. Originalne plišane lutke Hugo u raznim veličinama jedini u Hrvatskoj proizvodi Tik iz Krapine. Nagrada Tika Krapine 3 su člana Hugove obitelji. Igraj spretno i tvoji su. Gle, Marko! Da? Tu sam. Htio sam ti samo reći ovo. Stići devetku, to je ono osnovno pravilo da ziher znaš da li smo na dobrom putu. Da. To je prva stvar što sam ti htio reći. Druga stvar sam ti htio reći da pozoveš svoje navijače jer će ti trebati pomoć. To je ipak teška igra. U redu. Ajde, idemo. Brdo! O, to, koliko, pa to ima puno, to je obitelj. Koliko ih ima? To je obitelj nečija. 4, 5, 6, 6. Dobro je. Pazi, tu su i vrijedne olimpijske medalje Hugove, zlatno, srebrna i brončana. Naravno, jedna je od 300 do 600, jedna od 600 do 800 i jedna preko 800 bodova. Naravno, znaš koje su koje. Možemo upaliti motore na našem zrakoplovu, je li tako? Možemo. Još nam nisi stisnuo peticu pa te Hugo ne bi prepoznao u poletnoj pisti, znaš. Evo. Da, kaže Hugo da malo pričekamo da mu uliju gorivo još, je spreman, je zrakoplov, javljaju iz baze. Dakle, trica i krećemo. Dakle, nemojmo odveć mudro sloviti, idemo brzo zrakom ploviti. Dobro je, motor je upaljen. Mali zrak, drže kraja! Počeli smo dobro. Dakle, čuvat ćemo se crvenih balona koji donose nesreću i olujnih oblaka. Prvih 100 bodova vrlo dobro. Vidimo da Marko dobro pilotira, ali ovo je bilo za impakt. Ljudi moji, prošli smo kroz 2 stative, pa to je nevjerojatno. Što li će se sada dogoditi? Naš Marko možda uvede novu disciplinu na olimpijadi, putovanje pokrincem kroz olujne oblake i plave i crvene balone. Nevjerojatno, ja ću poluditi, dragi gledatelji, ovo je fenomenalno. 200 bodova, možda koja devetka, Marko? Da, to je ono što smo govorili. Devetka ipak bi trebala koji put biti stisnuta jer je onda puno jednostavno. Imaš pravo, gore je već bilo dosadno. Malo je bilo dosadno, eto. Bez brige, imamo još zrakoplovaka. Još 2. Dakle, Marko, odmah 9. Tako je. Fenomenalno! Sad bi mogli napraviti koji džir možda oko planinice da uberemo još koji bod. Jer imamo tek 200, a možemo osvojiti sigurno dovoljno, recimo 800 za super nagradu. Moraš paziti, u desnom donjem uglu ekrana vidimo gorivo koje nemilice curi kroz naš auspuh, da vidimo sad, da vidimo koliko, 300 bodova, možda bi bilo dobro opet jednu devu. Mi smo stigli sa 350 bodova na cilj. U špilju. Pravi as, to je za nas pas! Dakle, Marko moj, pravi as osvojio je, da vidimo koliko bodova. Cijeni gledatelji, naš Marko, 350 bodova, do cilja još 200, to je 550, negativnih bodova nema, osim jedan život, dakle sve skupa, bit će to za Marka 450 bodova i krećemo u mračnu špilju Mordane. Jel me netko tražio? Da. Marko, samo trenutak. Ježim se ove grozne. Koncentracija, Marko! Hajde, izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. Nećeš, Marko, tako je, samo pouzdanje, velika vrlina, 9 i idemo gore, naravno. Miga. Marko. Bilo je to krivo uže. Marko, kaj je bilo? Krivi gumb. Krivi gumb, ma da, ja isto se znam koji put zezim na tom telefonu, to je užasno. Čuj, 350 bodova, ipak je zaslužena brončana medalja. Popet ćemo se na jedno od pobjedničkih postolja, naravno, i vidjet ćemo našu zastavu na 3. mjestu, do duše. Ali što je, tu je! Tu je vrijedna nagrada! Bravo! Tvoju će kolekciju lutaka krasiti 3 nove. Tik iz Krapine daruje ti 3 simpatična člana Hugove obitelji.
Dakle, nakon što smo pogledali nagradu, odmah nam reci, molim te, kome ćeš ti dodijeliti tu nagradu? Kome? Pa sestri. Tebi? Sestri. Sestri? Da. Genijalno. Marko, pozdrav tebi, pozdrav svima u Brdovcu. Da, može jedan pozdrav, u stvari malo više pozdrava. Jedan malo više, ali brzo. Ovako, posebno pozdravljamo Vlatku zato kaj je htjela tak, pa onda sve drugi koji su tu bili. I Vesnu isto koja je htjela. Dakle, Vesna i Vlatka. Onoga ko me prijavio. I onoga ko te prijavio. Dakle, pozdrav Markovom prijavljivaču, pozdrav svima vama, sutra vas čeka preplanuli Kiki sa preplanulim Hugom i izvlačenje će biti Hugove pošte, dakle gledajte da ćete možda biti izvučeni baš svi, a do sljedeće prilike, Bogom, Bog, doviđenja! Što više litara jabučnog soka? Jabuka daleko od stabla, ako je stablo jabukovo. Krenuli smo. Ova fantastična glazba te bodri. Za sada nemamo niti jednu jabuku. Evo prva. Druga prolazi pored nas. Marija, trik je u tome da kada osvojiš jabuku da ju odmah nosiš sokovnik. Da ne dođemo praznih rukava do kraja naše igre. Sve ne sjedu mimo nas. Daj ti tu jabuku u sokovnicu. Tako. Bar jednu imamo, pazi, ova nam je baš prošla. Drugu imamo. Skuplje ili odmah, tako. Super. Imamo 3, pa možemo to sve u sokovnicu. Jedna nam je promašila. Pazi, baš se maknula. Kupili smo ju, bravo, idemo dalje. Proteklo nam je vreme, imamo neki 10 sekundi do kraja. Jao. Bližimo se kraju, sve nešto ide mimo nas. Hoće li to biti jedna? Kakav je rezultat jabukometanja? Hoće li to biti jedna ili 2 litre jabučnog soka, vidjet ćemo sada. 2 litre, Marija moja, za 2 litre jabučnog soka nagrada slijedi ova. Uđehu će ti pružiti Karbonov mali poklon paket s raznovrsnim školskim priborom. Marija, pozdravljanje. Pozdravljam svoje 8. ja sa razrednikom, Ivanu, Anu, svoje navijače. Nismo ih ni pitali da li su tu. Evo, sad su se tek javili. Izvoli dalje. Obitelj Božić i Mikelić, vas su sve u studiju i režiji i sve koji me poznaju. Dobro, Marija, bok! Bog! Svaki popunjeni nagradni list iz albuma Životinjsko carstvo nagrađujemo slatkišima i sudjelovanjem u nagradnoj igri. Glavna nagrada, fotosafari u Keniji. Sudjelujte i vi u nagradnoj igri. Životinjsko carstvo 2 put nagrađuje. Kraš. Zakoračite u uspješniju poslovnu budućnost. Nazovite The Best MTM, marketing Hugo Showa 01 53 5599 ili 53 6381.